Mwaramutse neza bakunze amahitamo yacu TV. Ni ku gitondo cyo ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatanu 2024, tukaba tubazaniye amakuru agezweho muri siporo muri aka kanya. Amakuru yacu rero uyu munsi tudatinze, reka tuyahere ku byatangajwe n'umukinnyi Jude Bellingham. Jude Bellingham akaba ari umukinnyi w'umwongereza ukinira ikipe ya Real Madrid. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, ni ukuvuga ku cyumweru, ikipe ya Real Madrid yarimo iserebura kuko yaratwaye igikombe cya shampiyona mu mihanda yari Madrid, umurwa mukuru wa Espagne. Ikipe ya Real Madrid yarimo yerekeye igikombe abafana ndetse banaganira nabo bishimira ku byo bagezeho muri sezo muri rusange. Ni muri icyo kirori rero cyangwa se muri ibyo birori aho umukinnyi w'umwongereza Jude Bellingham yavuze ko ku giti cye umukinnyi witwa Vinicius Junior umunya Brazil ari ukwiriye kuzahabwa Ballon d'Or. Ariko mu kwivuga yavuze ko uyu mukinnyi yatwara Ballon d'Or ari uko hari ibindi amanje gukora, tugiye kubireba. Jude Bellingham yaravuze ati yashimiye abafana n'icyabanje gukora, ukuntu babashikiye muri iyi sezo, ababwira ko basigaje undi mukino umwe ukomeye uzabera i Wembley, ndetse anabizeza ko bazatwara igikombe. Nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye nka Reuters y'Abongereza, Madrid Extra ndetse na Espana, Jude yaravuze ati Vinicius niwe wa mbere ku isi, yakoze akazi kadasanzwe, yitezwe kandi ku mukino wa nyuma Champions League, ndetse nanone azitabira Copa d'America. Nitwara neza aho hombi azatwara Ballon d'Or. Twibutse ko umukino wa nyuma uzabahuza n'ikipe ya Borussia Dortmund. Si Jude wenyine rero ubibona uko nguko wenyine, ahubwo n'umutoza wabo Ancelotti nawe yavuze amagambo akomeye kuri Vinicius Junior. Ancelotti nawe yagize ati mbere y'uko nza gutoza Madrid nabonye ko Vini ari umukinnyi ukomeye, nabiboneye kuri televiziyo, natekereje ko ari umukinnyi udasanzwe. Igihe nageraga aha hantu kuva muri Madrid narabyiboneye kandi yakomeje gukora cyane ngazamura impano ye. Uyu rero ni umukinnyi Vinicius Junior urimo uvugwaho aya magambo. Andi magambo ku ruhande rwa mugenzi we bakinana Jude Bellingham, kandi ni umwe mu abantu bafavoriza ko babona Ballon d'Or, yivugiye ko rwose Vinicius Junior ariwe mukinnyi ukwiriye kuzahabwa Ballon d'Or mu gihe abatwaye Champions League ndetse yitwaye neza no muri Copa d'America. Ese wowe ku giti cyawe ubyumva ute? Ese koko Vinicius Junior yaba akwiriye Ballon d'Or? Ese ibyo bintu abikoze abakwiriye guhabwa Ballon d'Or? Twandikire muri comment. Indi nkuru tubafitiye ni inkuru itaravuzweho cyane, yasohotse ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane, tuyikesha urubuga Sportkeda. Urwo rubuga rwagaragaje amagambo akomeye. Amwe muri ayo ni muvandi ukeneye kureka ibyo bintu bikarangira ugakomeza ubuzima. Undi iti Neymar agira ishyari. Aya magambo yose tuvuze nayaturutse kuri comment Neymar yateye agira ati Gringo Bars Saka. Kuri Instagram yari yashyizeho post isingiza Mbappe, ivuga ukuntu ari umukinnyi mwiza, ivuga ukuntu ari umukinnyi ubana neza ndetse ari umukinnyi mwiza. Niko Neymar yateye comment agira ngo Gringo Bars Saka, aho yagaragaje ko nkaho nta bintu bidasanzwe yakoze. Niko rero abafana bamusubije ati ibyo ni ishyari. Ese nawe ubona koko Neymar agirira Mbappe ishyari? Tukivuga kuri Mbappe kandi, Mbappe biravugwa ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid nyuma yo gusezera muri Paris Saint-Germain. Gusa umukinnyi bakinana Ousmane Dembele mu rwenya rwinshi yaravuze ati Mbappe azajya muri Saudi Arabia. Birumvikana ko ari gutebya kuko yongeyeho ati
ni nk'uko Desa yabivuze. Mbappe rero biravuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid, kabone nubwo yavuzwe mu makipe yo mu Bwongereza nka Arsenal, Liverpool ndetse na Manchester United. Dukomeje inkuru yacu, amakuru yacu muri iki gitondo ni ku mukinnyi witwa Michael Owen cyangwa Michael Owen, we yasingije Kai Havertz ndetse na Leandro Trossard ku bwenge bwinshi bagaragaje ku ntsinzi batsinze Manchester United 1-0. Murabyibuka ko Kai Havertz yarebye neza ukuntu Casemiro ahagaze, yarangiza akaguma aho ngaho abantu bagatekereza ko yarariye kandi aranganiye na Casemiro, ndetse akaza guhabwa umupira yisanzuye, nyuma hakaza gupasa Leandro Trossard agahita atsinda igitego. Gusa nubwo Kai Havertz avugwaho ko nguko ndetse agenda yigaragaza cyane muri match ya Arsenal nyinshi ikina, Kai Havertz avuga ko burya nubwo mubona yitwara neza, ashimira cyane umukinnyi yamufashije kuva yahagera. Umukinnyi yamufashije ninde? Kai Havertz yarivugiye ngo nkigera hano umuntu wamenyereje ni Martin Odegaard. Martin Odegaard niwe mukinnyi wambwiye ati ibyo ukenera byose rwose ntugire ikibazo ndabiguha. Yamfashije rero kumenyera mu ikipe ya Arsenal. Ku yandi makuru, ikipe ya FC Barcelona yanze ubusabe bwa Atletico Madrid bwo gusinyisha Joao Felix burundu, ndetse Atletico igatwara Ansu Fati nka swap deal. Impamvu Barcelona itanga ko yanze kumusinyisha ngo nuko umushahara Joao Felix uhenze, ukaba uri hejuru cyane. Joao Felix yagaragaye mu mikino 41, atsinda ibitego 10 ndetse atanga assist 6. Barcelona bivuga ko rwose yakwifuza kumugumana aho kugira ngo ngere isubirane Ansu Fati, ariko nkuko tubivuze hejuru yanze ubusabe bw'uko bwa Atletico isaba kumusinyisha burundu kubera izo mpamvu twavuze. Gary Neville n'andi makuru. Gary Neville we yavuze ko atabona Hojlund abumwata kukomeye nka Haaland cyangwa Aguero, icyakora ngo yabanga Oli Watkins nk'uko yabivuze urebye ku rubuga rwa Sky Sport. Mu yandi makuru biravuga ko Arsenal ishaka gusinyisha umwataka karundura, umwataka kabuhari wa Newcastle Alexander Isak. Ngira ngo abantu bakurikiranye Newcastle muri iyi season baramubonye, ni umukinnyi yitwaraga neza ari imbere, aho yatsinze ibitego byinshi. Nko muri uyu mwaka yatsinze ibitego 24 mu mikino 38, kandi aracyari muto, afite imyaka 24. Ntekereza ko Arsenal iramutse igize amahirwe yo kumusinyisha itaba yibeshye abe namba. Ese wari ubizi? Hari abakinnyi babiri batagikurikiranwa cyane, cyakora abakunzi bo barabakurikirana, ariko nyamara imibare yabiri ivugira nubwo bashaje baracyakora ibintu byinshi. Urugero, Cristiano Ronaldo ku myaka ya 39 akinira ikipe ya Al Nassr, akaba akinira hariya muri Saudi Arabia, amaze gutsinda ibitego 33 muri shampiyona, atanga assist 10. Ni ukuvuga ngo yagize uruhare mu bitego 43 muri Saudi Pro cyangwa shampiyona muri Saudi Arabia. Ntabwo nabigaruka, ariko mwibuke ko iyi shampiyona ni abakinnyi bakomeye nka Karim Benzema, Neymar. Rero urumva ko Cristiano kabisa nubwo ashaje ariko aracyakomeye. Muri Amerika mugenzi we bahora bahanganye igihe cyose yitwa Lionel Messi, nakaba amaze gutsinda ibitego 10 ndetse atanga assist 9. Uvuga ngo ni uruhare mu bitego 19. Bo bakina mu makonferanse, ni ukuvuga ngo igice kimwe bikina ukwacyo ikindi ukwacyo, nyuma bakazaza guhuza. So mu bice bita Eastern Conference, umukinnyi yitwa Lionel Messi akaba amaze gutsinda ibyo bitego 10 tuvuze, akaba yaratanze na assist 9. Abakegabo rero nubwo byitwa ko bashaje, nubwo bavuye i Burayi, ariko baracyakomeye. Ese hari igitekerezo ufite kuri aya makuru? Hari ikintu se wumva cyakongerwa muri aya makuru? Kora subscribe, kore like ndetse utange na comment yawe hasi. Turabashimira bakunze b'amahitamo yacu, turi kumwe kandi tubizeza ibyiza byinshi cyane. Mwakoze cyane kudukurikira, mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu Gepetyanyu Stressful. So amahoro y'Imana akomeze kubana namwe,
ibyo mukora byose muhahe muronke, tubifurije umugisha w'Imana. Murakoze cyane, naho bataha. Mwaramutse neza bakunze amahitamo yacu TV. Ni ku gitondo cyo ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatanu 2024, tukaba tubazaniye amakuru agezweho muri siporo muri aka kanya. Amakuru yacu rero uyu munsi tudatinze, reka tuyahere ku byatangajwe n'umukinnyi Jude Bellingham. Jude Bellingham akaba ari umukinnyi w'umwongereza ukinira ikipe ya Real Madrid. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, ni ukuvuga ku cyumweru, ikipe ya Real Madrid yarimo iserebura kuko yaratwaye igikombe cya shampiyona mu mihanda yari Madrid, umurwa mukuru wa Espagne. Ikipe ya Real Madrid yarimo yerekeye igikombe abafana ndetse banaganira nabo bishimira ku byo bagezeho muri sezo muri rusange.